Mirurungano ya kiumia kihituku ya ikundi cia mbeũ njĩthĩ ya gutetia mendekithia ma watho wa kigina wa mwaka wa 2024 yatigire andu matanyihire 20 makuite na gucungiriria hathara itangitarika, na riu ikundi ici no ciheanite mukana wa gwakiriria mirurungano eno kiumia giki, riu magitetia mwathanire muru uria ukoretwo kuo President William Ruto riu akihinyiriria muingi witheme kuingirania na ciiko cingicungiriria ngaheha. Msingi wangu wa uongozi vile mnajua ni kulete hii kabila zote waishi pamoja kwa amani. And that's why, Your Excellency, today people are living in peace, they are coexisting peacefully. Na tunataka tu kuwaelezea nyinyi, serikali yetu ya juu na ya chini tutaendelea kuwafanyia kazi pahali ambapo sisi tutaweza. Tuombee taifa letu la Kenya, tuweke amani katika taifa letu la Kenya. Tusikubali fujo, tusikubali uharibifu wa mali, tusikubali maisha ipotee. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja la Kenya. Anyitanire na etikiage kanithaini wa Lolgorian Pefa kaunti ya Narok, Ruto ni atariria hathara iria yumanite na mirurungano eno, akioria muingi unyitanire niguo uhote kurehe mogaruruku. Sisi wote tumewekwa na Mwenyezi Mungu na amani ndio kitu muhimu. Ile changamoto ziko katika taifa letu, kwa pamoja, kwa kuungana, kwa kushirikiana tutazitatua na Kenya itasonga mbele. Ona gukiri uguo, kuringana na mutongoria wa bururi, nionanirie mwihoko wake wa gukorwo bururi ni urakinyukia makinya maria magirire, akiuga ngarama ya muturire ni ikorokete kuma gicunje kia 98 nginya 4.6. We are taking the right steps, we are moving in the right direction, we have taken the right trajectory, and we are going to make sure that this nation becomes a great nation called Kenya. Nchi yetu hii ya Kenya itabadilika. I promise you. Na msikuwe na wasiwasi. Haya mambo mnaona haya ni safari ya kubadilisha Kenya. Muthenya wa ira thirikari kugerera munene wa aruti wira thirikari ni Felix Koskei nyaroririe ikundi iria irarugamirira mbeũ njĩthĩ, ikundi cia gutetera ihoto cia muingi gatagati ka ikundi ingi, mamure andu 100 aria mekurugamirira ikundi ici miario-ini na thirikari hari kung'ethanira na mateta mao. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.